Hanjang lang so along APHL CMP candidate Jai Kathar Phan Karcho Mai Kangni. Bokajan sub division ang kang palong thom adim BJP atum vote kerega Mai Kangni. Dhonsuri constituency along APHL CMP ke like haijia Phan vote kerega sai ke deng. KATV news along Birta Kilang do anaphan nili deng mir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Jangmi poni phai kre troksiar ni aner lupor phai sia por hanjang lang solo research poki pachu aklam along all party hills leaders conference ti hek pen APHL CMP candidate Jai Kathar Phan kang thum karnia sideng pon. Bangso hut 6k dola putha ka chirok tok la pen mass joining amai padu pon. APHLC Bokajan LAMI Pu Samson Teron pen kasi pahem pu pon bangso mai long ali sar po man pen APHLC MP candidate Jai Kathar kasi tong dalong Rita Kramsapi Rajesh Kiso Bapuram Terang Kursing Timung pen dang lok ki ong no tum chitong dum rinti Chirok tok la pen mas joining amai ka paman pon hut BJP Congress la pen ASDC ara tum mithang asong COC bang faruk lietum APHLC long chipog du Kachipa ogduna tum anaphan MP candidate Jai Kathar pen deng ponsi pon non kachari bom PM Modi inutbet kachipa thek et mate dictatorship laki RSS tumalam karju chot alang li RSS tumalam karju ajok sike plang phansa dima krong chak pon chot lu sitami ladak ni hang ni reba hawara long bangki ka system awe ladak bangki kado kawita isivet lo pusi Jai Kathar pen ninje pon dictator ei Modi dictator solai ase Modi tu RSS ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই মনুস্মৃতি ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে হাই কাষ্ট সিস্টেম এটো চলাইছে এইটো আমি নামানো কাৰণ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট স্পেশালি আমাৰ ইয়াত কাষ্ট সিস্টেম নাই আমি সকলোৱে সমান সেই কাৰণে এই সমান ইকুৱেলিটি বিফৰ ল ইকুৱেলিটি ইকুৱেল ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ ইকোনমি এইবিলাকৰ কাৰণে আমি ফাইট কৰি আছো যুঁজি আছো ইলেকশ্যন যদি আমি জিকো তেতিয়াহ'লে সকলোকে আমি ভালকে চাম সমান চকুৰে আমি চব চাম আৰু এই ডিক্টেটৰ সিস্টেম আৰু নাথাকিবলৈ আমি ফাইট কৰিম Nilitum UCC pen CAA putha bangki kaike mataki kham khedun si chisong pon bomlo laso UCC pen CAA bangki CN2 wek nang ji pusi chisong bomlo athela dang ni hang ni rebalong ki do khai phusar kai hut pen ki dok akhai atum along li phlang pen dang lok alama ki kirai kom ja phansi lap an arni penta nilitum chisong pomlo puta ninje pon ami CAA uporot UCC uporot আমি ফাইট কৰি আছো এইটো ৰিপিল কৰিবলৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট মাত্ৰ অসম বুলি কথা নাই কাৰ্বি আংলং বুলি কথা নাই কিন্তু নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ট্ৰাইবসকলৰ আদিবাসীসকলৰ মাটি আৰু জাতি ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি একগোট হৈছোঁ Asia jat pen tami non adihu MP ke like khai long ri la pen constitution alamdu apotsi madhapa me munthi pe me pensi vote jok nang ji puta ninje pontu ei ইয়াত থকাটো আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰো আৰু ইয়াৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ পৰা বা ইণ্ডিয়াৰ পৰা কি এইটো বেনিছ কৰিব লাগে নাইকিয়া কৰি দিব লাগে এইটোহে আমাৰ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভ আৰু ইয়াত যিমান ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগে আমাৰ সঁচা কথা ক'লে আমাৰ কমন পিপল টু ডেভেলপমেণ্ট একো হোৱা নাই এতিয়া এইটো এটা কেপিটেলিষ্ট চিষ্টেম চলি আছে মাত্ৰ ধনীসকলকে কণ্ট্ৰেক্টো দিয়া হয় দুখীয়া মানুহবিলাকে কণ্ট্ৰেক্ট ল'লে বিলটো নাপায় কিন্তু ধনীসকলে যিটো কণ্ট্ৰেক্ট ইয়াত পায় তেওঁলোকক বিল পৰ্যন্ত সোনকালে দিয়া হয় সেইটো আমি দাবী কৰিছোঁ এই চিষ্টেম কেতিয়াও থাকিব নালাগে নিউজ ৰিপৰ্ট KTV নিউজ BJP Racharia Songatum Kaiki vote kerega Saikedinga Sonsi Jang Minify Kretrok Siani Le Thotsutami Bokajan Subdivision Ankang vote kerega Mai Padopon. Adapa Pormalom Diopani constituency along Kapamanpon vote kerega Mai Santipur Patu Aklam along Si Pamanponlo.
bangso hut ki ongdung BJP claim bang atum chetong dun si mayardi pidun lason thak si ada porphai kre si malong pen choki hola indoor stadium open stage along le thot sutami BJP a song pen vote kere kamai padopon palong nia di malong sutami alohi sar po man pen ke ACC M tuliram rong hangka chetong dun along BJP MP candidate Amar Singh Tisopen danglok ki ongdung atum chetong dun rinti সেকশনেলো আকাম দাঙ্গেলো এটো ভয়ব খালি ওপেনিং করা বাকি আছে এটো নির্বাচন পিছত ডক্টর নমল মমিন দাওরিয়া ডেপুটি স্পিকার লোকাল এমএলএ সর্বন দেলেগা রোলেন গিলিং দাওরিয়া মুকুট মহন্ত দাওরিয়া আমি একেলগে আহি রাজ্যক আপোনালোকৰ উপহাৰ দি বিটো মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ 8,000 নিৰ্ধাৰিত কিমান পাইছে হা 8,777 পাইছে বহলত পইচা পাইছে 4,100 ফুল পাইছে বহলত পইচাটো যোৱাবাৰ বোকাজান ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অহা মই তেখেতে আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে vote kere kamai along rada phan ason kaching thora sai ki claim pon ji phan CM rong hang pen lamchak chipitekang और जीपीजोक के देता है सेटा 99% के केलोंग तंग कल जितोला अमरसिंह दी सोजों हाइडर पते आर्टिकल 244 ए बांके पाचुन बेक apa ada ka picun begi mane han ke bori po lake parliament long si lok sabha rai sabha pass nangi mati asila so convincing e bang ke alang claim अच्छा सर हाला तुमी हाला पितर ती सोल कलिंग जे बांके बीजेपी जों से हाइडर लो बना सीए के इंप्लीमेंट दे जिपु implement में लगे एग्जाम टेट लगे तुम डिसीजन है ना दो सीए ता एग्जाम टेट बे यूसीसी ता बे यूनिफॉर्म सिविल कोड ता लगे कार्बी आंगलों के लगे एग्जाम टेट सीए पेन ला यूसीसी के लगे एग्जाम टेट कार्बी आंगलों इते मोपेन lage pangani kita malam la jitu song trok tu matar film ni la copy bu pp ad lo pun te kelong le tu ulang sar la oh la hala lak thon lak liti Oh, document bene kelong le tu manggil lang tu documents jete polo jada news report KTV news Kedam tangjang mi poni phai kre troksiar ni Dhonsari constituency ke parliament rong hanga rong along all party hills leaders conference rapcharia song atuma hinpen MP ke lika chipa haijia phan vote ke reka mai ka padupon Yang tum ki claim jaya ke thar ki claim ke lake tribal afan ke pejok ye pasti kam ki claim dan six schedule ke tang ye pasti kam ki claim lah ya kenang so din nong lo arjing koi pen singgal sona atong japung sikiri lo non ke long lo ti alang tin kan lam chak sikiri tapi ini het me nang sikiri lang bang clear apene intellectual atum jaya ke thar ke lake genuine pick alang tum prang chelang long lo alang genuine pick la pen ke lake pima rat khan ki khan lake pai be ahok alam selang lagi ketan, jadi alang itu ini tu mana khandul. Tapi itu kami mengarong lo, alang itu intellectual texture tu malah pasal alam cak nanti itu, malah pasal alam yang khandul itu kami yang kuat itu sebenarnya long itu. Holy rong pikachari pona maya long aluhia man pen PHLC Youth Wing Central Committee chun bang Sing Be Youth Wing Central Committee Publicity Abri News rong hang Kong rong Pilang Pher Constituency President Mohan Singh Tok Bidhansuri Constituency President Longki rong hang rong asar Hemari Be rong asar lapen non head jong AAP party pen PHLC long nang chipa ogdun Amrit Min satum chitong dun si maya long RDP dun Ong tu ngarana tu citong lo, itu six silo lam atau ke atau master lam, atau jet kesin surya lam katut kan lo. Asinon kibang ji labang so parliamentary election abang ke dak Dhonsari constituency kan kami ke ongdung avut bang ke longpon pogosi itu ratpian cingki than hot itu angthek ke longpon dak Dhonsari arloge Karbi Dimasa Adivasi lepan karo akai tundor lang tunong ambe nang tum cingki than lang long pemelo alang li tum pe nang ipudun ke la puhan lo rat nang ipudun ke BJP candidate apana sab taning tok de omorsin di sowan ke kusti alang tum tudak lo apen BJP so manifesto pena pot sini tum reject de lo BJP han ke kadhok ninje lo lasi non ke Karbiang long ben Dimasa ora phan ke jogji tribal akai phan ke jog vegji a party ke lage AP to se party en chalo ben jai katharan chalo kusi rat tum nang pudun tapi lah bang so student ke tuhan nang cipidun kan ahok lo alang tuman ninga klong mesti tuhan lam chak nang cipidun lo pen ang thek si dame tum thek long pe mepu News Report KTV News Jem delori kira esai
Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo, Domi Thak me Kardom.